fuatongi avatu pel tupe ia latou pe tai la o le fai ungal kapeneta mal tatou malo me se un tatou mtanga luenga le ngafa mal faso soina tupe le o la ua nga i lato se vei tamo fai maua uma maya ia tangata uma lava le a fia le tu malo ia mapisi nisi ma tulanga wapena me se ia la tole sa le mfai ona maua le lato te mau ai ngal temi le na pauli ai wa ale me se ale ufang ngota manga ia le la ufanga solo ele ngaluenga matum tanga luenga ile fa so ino le tupe le a me sa o ala inima o le tu malo le voi a te loa le foi kau fo me se sa va di finga fai pule ma le tu malo sa pata ia te loa fai ta le o mana finangalo malo tu sai man finangalo le lo sa pata ia pe ona imta opunalo yonga trepa tai ana po ile tu langa ele ia se tau fa pole o tat finga malo nga tasile issue e na vevese ia la tunu o le fa pe mai sa fatta e avatu le tupe o le tupe li o mai se sia na vatu e tu watu o la tu lima fa dia la tum fa soa o le na ua mau al fa ua fa soa e le malo e le se tau fa pole ia tu ila tu fa ia le ia tu le pa wa mataulia foi tu pe mo ia mai ave ia safata ia o lenga wala mai malo so this is a very wise decision. Thank you. Wa manatu foi kapeneta ave nei lima ao o foi pule male tu malo e ongo ia se fa le tonu manifte na inga ia wa ka ko masangi ai me fa sa mo pe e fua fo lele anga in makai sao ma me va penga ia e pe le nganga na mai ele se le ni le tawana fa sa fua uma ia tutusa le uma ia tangata uma sa afia ile mela na le mai le ia se swinga ko ia regardless pola se finangalo le tumalo ele ma fainga na to ia se swinga le uma na fai finangalo kapeneta ma e mautulo e o matuanga i lo tua felo e mele tumaloma batalona on pasole seleni le avisawa lima o ilato e tau ona famanuina e tu sai fo i mafianga ole vale ole manawanui e na tayo safata e per tulanga na ele se fa pole le malo le pa na tasiale fina malo mal fautuanga volen ave ina ia fa so per malo tu la wa nga ia le mtanga luenga ina ia va ili uma mea ia le tu malo yo safata e si va ngo si umo ya fiai ma le fo anga ia le sairinga fo mtanga luenga ele o se ele tele se va ngo si umo ya fiai wa e tua o ia si umo safata ia la wa nga fo ia le survey mtanga luenga ia ila to wa ono afia ia ma famandu ia nai ile tupele pe ona ele fa sole al malo seleni le sul miliona wa bawa mai malo nusila ia etu sai ma bapo ima pale to alia yo le vale na tai safata ia pe ole tala Fafte tele ana po tunale Fafte ana por maua le tu de vanga le ile ta or swafo si umu ele o ia se fa ngaule malia ia safata ona pina amata maiana o safata a leua o ai fa si umu fa mo ale uta o ai masi umu se vaenga si umu o malia to ia safata po ia se vaenga o fa ngaule malia ile vanga wa ele ia se mea sa paka fe ia pa va pe ole wa uma fail survey en tanga luenga ia pia se va en ele o si umu atoa they have no saying in that ole mea ia va koile ele malo ia fuanga tawa ona taria ina ele tanga luenga e foi ele si 5 miliona tala lewa pa popo ia mai sa wa il malo e tu sai mangayo inga foi ele
i le tele o isi ngā luenga le ua umana whai i le tautapena ina o le ave esene o suau me whapena ma le keimi whai na toa lia i le waa ngā te sa whata i le masina o topa le tēnei. Ia nāla i fwoi le sieleni la i le wanga i sao me el malo. Ia ta pena ini sio fufuanga na mole. Ia ke loa e le ngata i le mta upo sa whaka pe ia o ngā nginga fwoi le fionga le rifai pule. Ia atu ia el palmene. E mana o e ave esel vaa mai. Si sila en malo na el ta sanga tafata. Ia mal falo lava lo fionga te lepa. Tei. Ana por ale. O ele si fai pule, o ele si minista e tu usao upu matala. You are a straightforward person. Le la o te wharongono atu, ia o te tonu o tali fo i te au mai e le tafa atanuanga. O le wharinga mai i e le whainga maro, le ua ta oto i langa tonu ana whai unga whai. Te ta pai anea i teitai o whono whaavai. O le vesi nei i le tatu atu, ona o le ua ta ua e le whionga le pari mia i sana whaatanuanga. E nā le toa lua lava sui, e a fia i mare sui o sa whata. O lea na whai na taliaina, ma le whula ua talia e whaim te telefon, se i a maia sau noanga lau tele le vaenga atua le manwhalua. Ia, whaftai lava tu lepa watu whafonga ta po e tatu watu nu. O le amtanga mai mta upu nei. Ia, wata oto whainga whaavai el whainga malo. Wa uma foenu whasala tala sanga uma ia o e ni leo le lua soani el malo le i tu malo te tasi. O le mea lana ia e to whawhai pule o le HRPP e le i apply. Ia, fia e ma le fionga le taitai e le tuangai. O le vaianga langa uma kwa out all together. E le i consider inga. Ia. E to a valu ia la tau ia fo ia ko valu ia la tau sui o le HRPP. Nga momoli mai ia la tau tusi. E ke e il whainga le ua whatu mai atuai. Le mara to lua lea e le ia fia i ni whainga sa le ia iso la fina ngalo le tusi len a mai a le to a valu lea. Ia le la na whai e le whai unga alfo ia le komiti ia le lo whai le wha atalsanoanga ma. Ia o le lawa umana talia kapeneta ia le whautuanga mai le panel. O le lawa ia i umata i te whono uma o fwile leo o komiti ia. O le poloke kia le fast. O la pisa mai aku le pola awe whamasidonga. That's his spot, pepa pea. Lewa uma complain la awe whamasidonga, leo complain mai o whai fua el PSC le interview o sui a whai pule. Ia o mea ngā ia e alu e whai manga mai, wa ka kau whainga whai se kapu ia kulepa, wa kele le kau whaleanga, wa owa kele le mawhau. Wa o leanga ku e whaku el palamia le lafo, i le whono mulmuli le whainga i mon meo le fau malo, le fionga kai le kuangai. Ia peitai o koe ke whafon kau wala se finangalo le ni palamia. E leanga toi whatatia, a whautuanga ia le wa oto e wakakauanga o se sira foi ole usa fe lolo me ia le nga fai el vaenga le e fia me o lauli o Wayne ia maolo Moni le nga ia o campaign le pa local duo kasi ai makauri el fai unga enga whaaku e kule e pale lafo o le treason.
le fo malo ai o mo me foi le la ko road show ma me ngalu kwa alela o sau nei o malolo o fai inga o makwa sidi aku longa fo malo le me le wa tangia mai ngai lo me ia sa fai el baanga le kemio la ko road show ma le wa kaunga se silan malo kaunga fusa kapu kaunga avel famasinonga sa ili la mi tonu ma wa umai loia me ia ma le pauanga kali ingei mau me umale kula mai ele ia sisila ku ai wa kiri anga fa ko ila loinga ya ma mas yasi ya ele vo fa ruanga kuli fa fole ele fon kalai onga sa wanga le mafo paule li palmia o ma kwa ko maula loinga ya ele fionga ya kulepa o sekretata foi sa ave ma palmia le lus ko lu kausanga o levana il palmene ke o le tangata pitosilia alen batua tono palmene le toene ia o kele nga paso sama kele ko faleanga ma upu fai nga il fenga malo ele se kuia il fenga malo ia o le fenga malo na Filipini le tunu saya ia quel fa maudunga kule pa male cha pipi i campaign sa fenga i ko pale mai la ko he cha pipi pe kai na mako lole le ia de kavidinga o campaign male mele me foi nga lenga mako lango inga ile la fo le fa café al kala kupe wa ngal pawale la wala e ko eva be fo ile tunu ul fenga paloka pawale la wala e ko eva be su ile fenga malo ole o ile tunu ia lenga makwa pa aliali mai la wal finga lo le tunu ia wo ma fo yanga fa ali e ko le pa e ongo o akola ku kang information ngale losfu ia pe kai o ke loa wale mfainga fa kingo nga kulanga i wa foi ska kan ku e faier kan ia pe kai o le vaia ku ma mau kelen ngumela o kelen ngumela fainga kan ko suide ngumela e ongo fa pa u el fainga malo al pa ia msalo er kulanga nga o le mafaie o nga la sia ia fuanga fo el la ko vaia fa fai ia peo le tal no atu na e lau pionga le pa matato por clame le uli te tele honorable ale fa fita tele lava o lau fionga e lava le lua maftanga ma te tai o le tuangai ne sunga atu le epa a o lea te si lea sau sila le upu le utatar no e trisen e te tau o na fa au le malo le faia o se fainga e fa mautu le vaanga le o le pau malo wa le lavantu ra fai ale wa ta ua na to liu ato fa le pionga le li pali mia ma to e sui ai le fatuina e pe no fai atu wa lavaru sila fia i le pionga le ta i le tua ngai e moni fa maoni i sa wa sila le a fia o lana pionga i le metau fo malo ia lo pionga se le epa e mo leia e lavan mama stanga tule pa e wa uma foi na taimi wa o wa se mai ono le talia foi fautuanga na tuina tu ai ke le fau kuanga wa ko e se ka fa longo ye ku le moni na ke a chele pausa ia se a me se tanga ta lo fa mongia ia malanga ta ingoli ba nga pa fai si le foi sa e foi ia lauri sa e foi fia me ma to uma lenga ia o le o ese uma o tu le epa ia o ti saida ku le epa o langa mea le la fai o lo fina ngalo la le te silingia me se tu langa i le fo ma lo tu le epa o te tau tino tu ia te oe tu le epa ma le polokalame o te tau le li palmia ona fatu se lafo il fontanga le la lumana inei i le foma lo to le ona wale ngata inga fasanga na il palmia le fo amata na fasanga mai ana kaufa leanga na i minister kapenat per fo langa sa luanga lenga lau mai le pepelo le fionga liska kupema e ma le tele a me ia lewa
la po ia nga e bayanga anga saunoanga po le tau whaaleanga na i le whainga malo. Ma ke kau aku e le uma me ia tu le epa. E le ia nga ave lo i whamsilonga. Ia nga ka whiri hele man whamsilonga. Au te loa e ele tūlanga nā lo tālia isi whinangalo le malo. Wa lea pe wa umal term o le whionga te mai tai lo ia sidi. Ia te loa le la to sa ili se si lo ia sidi e ngafa mamta upu wa pene wa lo ia sidi me isi pautuanga. E whata o toile tūlanga le ile pautuaina o le palemia man whenga malo. I se tūlanga o no pai ese lako e whātu ina le fō malo le whionga tai o le tuangai. Ia ao lau whapsiri mai pe o lau ia whautuanga le tai o malo. Awar koe kua. We must do it. It's a must. Ia pe o tal no atu na lau whionga tu le pane uri. Tai kele lava. Honorable whaftai kele mo le amanoa ia ma le tarina fo i le toi kele ni ofisili e whai alo whatu. Ile tūlanga o whala o whasaina. Baba o tatu atunu. Tua baba o rama. Ai pe fōringa mai o le whato a tūra i mise whainga malo. E anga i tonu lava i le whawhita uli. Pe a fua whala le whawhita uli le i ele malo nei man malo Venezuela. Ia pe tau semila lava i le mise lava le malosi o whala o whasaina. E te langolango ina le whaiunga tatu whainga malo ia ave uma le whaamomua i le sa i lia uma vaengai. Ia, lau whionga tu lepa. O tūlanga nā o i eise whinangalo le kapineta ma le tātou whenga malo. Ia wa e sisila mai fo ia leo wa matua ali le whinangalo le li palmia. E ave le whaamomua i le lalanga ina mai maua taum whaifo e ngā rue whātasi a leo. Ia ma taum whaifo e kau sort out le mta ngā rue ngā leo i le corrupt lai e tonu na nā ina o mea whapengi e ngā rue sao lato ma au mai kongu ia kangaka ngai o lai ko kele kangaka lai loe leo. Ma o i ai mamai mea e sanga kongu ron mta ngā rue ngā leo pel mele wa makanka wakangia me kemingai. Ia, le alawa wa marosi fo ile le whionga ile main star le whionga le li palemia. Ia leo ka ko vai ngele ke leo swinga leo ia. Ai mai se a fo ile ngā rue patasi ma le official duty. Inga ia identify. O ini fo ile scanner ma mea ia. A le whamaoni fo ile whenga luen. Ia le mawhai au ngā kokoa. E tau na o patasi wa e loa wa le fosa ui i tanga luenga le tau sanga le tendei. O le scanner ma kua maua uma ia so se mea, paua mea e show mai loa ia ngi mea fo le mga, ia ka kau loa i le tangata le ilu mo scanner ia ngā ko lo le shot e koso e se mai container ngai ave siak. Mela lau wheko, lau whenga luenga lawa e iele a kokoa. O mea ne o kuala au whasain. Ia lewa makanga kaka mai. O ma whaina sau noa le whionga le ipandia wa. Pasolo hoi tala noanga o hong whelo ai malau whenga luenga malo. Wa kua ngai ngā kaimi wa kua ngai a kuwasa. Whiel me sa e lango ia le whenga palota mana. Wa uma ngā kaimi a whapea o e sa e o le cha pipi a o e whenga luenga malo. Pe sa e o le sapo whelawa po le ia wa uma ngā kaimi. O e o tangata whenga luenga malo. Kulai mai o leo wa kulai mai whenga malo. Ia e whamaongi whenga o ngā luenga. Ma e ngā rua mai a o whare kaimi o whenga palo ka pule o e po when me ke alu e ke lango iei. A o le kaimi ngai o tangata whenga luenga malo. You must do your job exactly lawa i le mea na e apply iei ma tō fia iei oe. Ia ma e whamaoni iei. Ia awale tau tuina o le tātou atunu man tātou whenga malo o tūla ina menei. Ia peo kulanga na tunepa. Kai ano po. Leo angina i luto tonu o le pare meni o Samoa. O le a whai drug test ia po sa ilinga. Au tau a whionga, minsta whai pule. Au lea langa se manatu, anisi fo sui o le tuangai. E te tau o na whai se tūra fono e whata avale ai le tūra fono, e whata avale le drug test lea.
Lasu finanga. O se tulanga le leile amata mea o tau i le whai o sa ilingai. Ia, o lau fonga tulepa. E le tau whaia se tu la fono e whanga solo e le drug test. O le drug test ia, o le finangalo lava o le whenga malo. Ma o le, wa umana na ilumar kapeneta ia le tamalenga o ta le SROS, le whaia test. Ia. Ia ma le o mga i tuai ngā i o ngā awa peke ulu ang ile mea. Ia. E mawhai o ngā, in the next 3 hours wale o ko iai kongolo kingo. I mea whapena. Ia o longo winga. O le mea ia, o le mea ka kaulawa le mea lea o le hoa whingalo le palmia. E amaka mai le palmenge. Ia test. Ia lea koe ngā whai aku test i o le fisa leo. Ia le hoa maua isi leo. Ia makulanga whapena. O la e maua mai ari poki o la le i umanga. Ngā whai ia drug test foi ale mtanga leo. Ia maua kau foi ngā umal palminga ngā wha solo le mtanga luenga umal malo. Lau whanga luenga malo. Ia ma wha solo koe nisi foi tangata e ono mana o mia le whai o lako test. Ina ia drug free kako ia wana ia ni isi o tātou e mauai i tūlanga leo le whaanga ina o le wala au whasaina. Ia au te tualangalongoina le finangalo le malo ma peo so finangalo le e whaise tūlafono. E le tau whaise tūlafono. It's all the authority from the sitting government. E whaanga solo i tūlanga o mea drug test. Ia peo le tali atuna e tu sai male vaenga o tato polokalame lau fionga tulepa. Te tele ana por mo le maninonga lo malama tatu ona o le tangata na whaia le tala ma le la te au mai i lunga o penga te whai a o ina whatara no mai ia la tupu kalame i whafonei ia e au mai whapea o le loia o se tasio loi si nia le suite ta i o le tuangai ia ma le la tu whai la tusi pe o le whoringa mai ua iesi whaafewhewhe le drug test nia la pe tau whoringa tapai ia whaia se a lela whaftai lau fionga. Leo manino whafonga tu le le tau whaia se tu la fono e whaia le o le authority. Ele se mea la e o le al tu la fono la whai. Ele se mea kau whaia e fuse tu la fono. Ele whapea o la awa iei le authority e whaia e usika i umaia e tangata uma il whatonunga al whainga malo we ngei ina ia drug test ka uma ia a kongoa o la e whawhewhewherongo winga e a fia ira la kouanga le e mumusu e whaia mea drug test o ngai kau koso pe mai e whaise kulafong ia a kongoa o la e a fia ira kou pe whewhewhe whaile le ngai maua koe malako ia pe o tulanga na e le koe whaile malo ilana fufuanga wa iai mo o ke loa o le sitting al palmene le la whainei le la matawhanga solo e drug test o whaipule uma ia malwhala lawa lau fiong. Ana po o e le minsta na e fina wina lapa a o lea lau au mai ne tu ana matau o le atongi i whafol LTRA 08 na su fina ngā ia sa o le lei alo fionga ele o prokalame. O tula fono uma ia lea sa whaia tula epa lea watangia ele tau. O lea la whanga solo tato whenga malo anga i se whainga e mawhai e o na maua le whainu bera. E suia o mai tula fono lea. Ma tula fono ale le TR8 lua whemalwatu. O se tula fono tasi le mea wa kaunga sila iei le whainga malo a le whaas. I le kua whongo lenga whetu le epa. E o fo isi tu la whono ia i whanua ia le whatau ai whanua whapalangi le pe whanua le au mai ia mātou a le ave e whasamua. Le ua umana whaile tu la whono. Kasi hoi nā mea ta o le fau bale. That's treason.
o le fou malo le mena wa umana yai lalo le whaavai e le mawhai o na liliu whasamoa ni whanua freehold. A lea lava wa mai ia whanua nei e whaanga whanua freehold e mawhai o na wha Samoa. Ia lea lava o manginga ko kongi ia whangua ka ai aku kei i le MNRE vai teimi le wa o leu fa se ngai uma me umanga wale o ko yen tanga wenga le a ulma le wa se ngai o i le Lands and Survey wa tu fa tasi uma ya me ka whangua me ka ele uma i le pulenga o whanuana ele la o aku ngai o whaila ko tito la ko whangua ai le mawhainga whaingi tit wa fo elengi whangua fa Samoa o whangua freehold. Ia le peke sile fia koe lea wa umakua ia le akingu. O mai la laki kilo e malo kula e mai ia ko sulu siusta o whai akua e le aia se whangol parliamengi o ke le. Le la wa umanga o kalangoa ile. Wa umanga o kalangoa ile mako ngō whasamsama ngō volkapeneta le si teimi fo kalunginga wa wako kong. Le wa umanga o whakan kalangoa ile minstale o le Lands and Survey le mata upule. O ngol ko kele o kanga lo kumalo le wa uma ko kongi la ko whangua. Ele o mawhaingi ina ia si koe amai sao se tūlanga kapeneta mwhainga whaase ele maka upule ia au le afe mai e kaunga suir kula whongo. E si le fia tula whono ia kaunga maua lua vai koru. A le fo mata ngā luelta to whenga malo inga ia mwhainga maua lua vai tolu le wa mata whatatal no fo inisio vai anga ia sui au independent ia. Ia mwhainga anga i mai fo ile ia manisi fo i o sui o le ae ma te ngā lue whatasi e. Ia mwhainga tū whatasi mai fo ile le whaitu la whono ia ave ese ia le TRA ia manisi tu la whono ia mapasi ai fo ile paloka mai o ko mai fafo ia mai si tu la whono ia o le se furu pasene o isi tu la whono te lea tu la whono ia mana o mia e lua batolu a le wanga il tato whainga malo e sa ili whenumela le fo ile le whanga ingoi ele we senga o matula whono nei ia pe o le ele o moi noal tato whainga malo o mea uma ia le sa tato sa vali mai eima mai tauina tūlanga e te taua o na whai e se fua. O le awa nga i tato whainga malo, e le whainga o fia sa walinga o lo whai nei. E alo tam whaila wal malo singa tai, a mai se o le sa ideal tato lua mai tolo. Ia pe o le taliatuna tu le epa, sa e mai i taupu. Ia, o te manatu o na te musu i sei tia lau lua mantawa e o lo i e tutonoa, tutonia. Le a tele peo ta taimi. O te tarsanga tu lava i lau fionga i le atonu te taranoa tu sisi temi o e taranoa mai lo ofisa. Ai e le tatonunga. O le fo pisa mai lo uso i le forensic audit. Pe foringa mai o le tua ia o mai mautu pere malo na ia ale lava i le toe maua mai se whamtalanga. Ia se whaisau whamtalanga i le forensic audit na mawha umai le ta pokala me mawha alo. Ia, o loi lumange kapeneta le tūlanga e le forensic audit. Mataulia foi o le company le na mai fafu. Ia. E whaia le ua tangia mai, e fōringa mai. Sa ngā lue whatasi le company le mai tato ofisa su e tusi. Loko. Lea le ma e le o mawhai e o na au mai umai lunga ni mea whale tonu o le whaanga ina tupe le tunu ulea sa mai le fiasfuta o sanga lea. La o toe anga i ei le saidi dingar kapeneta e toe whatulanga mai le tūlanga o le toe saidi dia mai o mea ia le o manino mai tonu o le forensic audit. Ia ona whairola ia lea e leo le leile patulanga ina mai company le sa whaia le susuenga e fōringa mai pe le sa guideline na le ofisa su tusi le tato malole nei ia silfia foi o le taiulu o le official na ia
o le tamali le no foi le finga ko le O le sani no. ia le lawa fa lo mai le li palmia o le o tu ia fa alia tulon finangalo ele to e tarsanga ile avanola ia o te lola ia ise si tamali fo ele tunu e wale fo amata faito finga le kapineta I paururunga tanga ruenga pe fo le o mawailam tanga ruenga o la manuia maleipa e fa penga fo le mtanga ruenga le ia paunga le revenue ia manisi fo ia o mtanga ruenga le pena ia le amsio ia fatarai ia o fo ile fo ia ile mele o le tato il mele ile fisa ngasata le tato ia peo CEO na lewa wa o mai fo I tulanga o tato ia le fo mo CEO o palma ia le fanga solo atual te fenga malo ele o mo no al tato fenga malo tulanga uma ta pena ele o fenga o fie foi bataulia foi o le kele a meye sa poloka mai foi lo makua le o makngai tele o meye le sa ka fai ngai ia o beang o faria foi sia o vataltadonga foi mausa ia le ko e fai ko kulai mai avema ma pale biama ta e malo kalkal waya longa kele o longa fale kongo male mesiale la vama malau ia ui ole ia tato anga I pe numa le tuli pe numa sa ole tato fenga malo ia ma talo pele tuai lo fe so ni mai le fionga le tai ia fa pe foi kapineta ia ma mi stano lango ia mi se tato fenga malo ina ia sa ma uli tato fo longa il nei foi am tanga nei tau sanga wale fita le ala foi la savalia ia pe o tulanga na tulepa ia ona po me se noanga a wale fa fonga angaru tu malo ia o le pena fatu tel peta taimi ia ona o yeta malo munun mai ia ona sa I foi de sisia manoa e tele manoa I fesili e fia tu inatu I lo fionga ita ia te musu na lefa to a o to le malo si ai me se noanga o la fa fonga le tatu tu malo ia male lau te lenga o le fa ngaso longa o ngā luenga tatu whainga malo pi o le la vai te mate tu te tangata a le la wa tara no nei aso ile ai la ile o mo no le malo o lo tam whaila I mesili ia wasamo ma fa Aftai lawa tu lepa ia mo mona mo li atu le aftai tele tu sai fo mo pina ngalo sa afi me sele ava no foi faina mo e pata no initium ta opu olo pia manino ma malama chile ta to nu me sele ta fa pong sa ma la vai tai tai le tuangai male tuangai ve yel ne am no mo le toile nga aftai tu sai mal ta to proclame aftai fo ele ta po inga tato tunu le ngata I samonei e va pena fo ia tunu mau e va pito fo se fa tai se tu malo lo tu malo pele o le ata fa wale fio le alo tuitonga va pe fo il pasata la wa la waki moko poa e le fio fo ale maulu mo la ainga male nga fo atoi male tu lo sa tu fono lo to pa va ulu e va pe fo lo to fa le ata ia e malo lo volta poa aftai foi talo lewa tato ambata foi nga luenga nei tau sanga ia mai ole a tato nga luenga o fono fa vai tato tu malo le so sulu lua umale talai fono fa vai ia ole foi wa mai ona mautu mai le tato tai fono le lava wa to filfidia o event tai fono tato fono fa vai e ole foi wa umana ile fo fuanga mo tato committee ia ole a e atu ngā ruenga I o le a whatatal no ia awa noa fo I e limba o le official whono pa vai e le CEO e o le project manager e o le monitoring and evaluation ia maisi awa noa na o le assistant ia awa le official tato whono pa vai ia e a ngai umama ia
ia mole a vai to al tato fono fa vai I fa manuiana foi al malo le wa tangia mai wa le ai e kaulangi mai e kule e pa male ku mai voi lunga la wa foi a kinganga fa ia ku e tu langa o le vai nga tupele ala e mai le se me o le fa ko effective le ka ko 2 miliona il talo tupele ya United tau sanga ne panga solo ale wo fa mai ale le vai nga foi le ia tu malo ia kai pe fo ma ko le mo mal tol se la wa fe o le miliona mul ia bata siela ma le vai nga le o le 1.8 million le wo mo pasiel patche den pengi ia pe o tu langa na el tato tu malo ia malo lava ta po aftai foi talo le lava la enga luenga ia la faso solo tu lava ia fa maluanga foi e o tu lava io ma fale le faso soanga tatu la sei pelo ai foi tato comité al fon fa vai ia ma fa tu langa foi ia po ani me mana mia el tato tu malo e tangata taito rasi uma ia elem faian penga e pa local fai pule pe ke le pa local fai pule you are qualified to the help from our polokeki o le 2 miliona tala ele fa pico foi mangu ya kasi el fai pule au ia direct el foi e anga ba uma lava ia tangata uma e le sembe o iai e pe o foi ngapa loka o lumanga ngei pe pule lo fale ko e mo se malosi e lo pe o ko e wole iska ko paloka ia va tai lava talo mai va kai foi wa fa muina foi tato tofia nei e tofinga le li palmia e ave ma minsta le se manga ma fanatu ia e mole ko il fa tai tele tapo inga tato malo ia lo ia le tapo inga nei am kanga nei tau sanga la tau failo tau fe pula le foi wa mautinoa ia le wa ola pa mautu mai stemi le fia o tato fale a onga le tulanga lua saina matua mua primary school le wa umona sainga le fenga man malo o le fai el malo America ile tupe e tati te sibaleiva miliona tala ia o le aisa temi o la fa mautu leile ia ma le wa makanga tenda ia le ia tato ngaluenga ia ma poai nisi e mawhai ona malo e penga o tato whalea onga. Ia o te loa e mautinoa o te teimi o tau sangal nei. Ia o lo tam whai fo e whatata noa i ni maota malawa o le whioanga seina manisi whi o tatou i tuamua. E anga i mai eile whaanga solonga o wasenga tamaiti. Ia o pausia o tatou whalea onga pou. Ia manuia tele lava lo whatere fo i tatou supporters uma tatou ainga fast i le lololangi atoa ia malo lava tapo ia mese tatou followers lo fionga tu le epa ma tatou proclaim ia manuia tele lava whasausanga fo i nefia ia soifo ia whaftai tele lo fionga honor for you are the best ele selwa e to tele of fans e fu tangata hei ta pipila tu te langolangoina because o tangata tu sa o manatu malangona ile alo matala fa pena winga o tangata lofa o le minsta ya lofa i lona nu e lofa i lona nu e nofa i lona i tu malo fa fitai tele tor pulo la ufion ia waftai tu lepa soi fuia mai manuia ile mai ta tempo i si siamo noi ci minsta soy fuia tu lepa waftai lava mo le manoa manguia lo waso waftai ya soy fuia